Soy fua manuia, lau sunga fa fe ngainga. Talo fa lau sunga mai. Soy fua manuia, lau sunga fa fe ngainga nai. Talo fa lava. Manone. Hello, soy fua nanai. Sekia sasa ale, ano fa siya? Soy fua manguia pasta. Soy fua Maria, faltua la lei folo. Talofa. Sa mai wa uma falva yaso a faltua. Sa mai faltua. Sa mai basta. Olewa uman bayaso.
ne vi ele li. Ia whafonga mai le pese lea whaleanganga. Tātou e whai maa whawewela matai au whawewela toto
Patalo fatu ile fatu wala nei Sarah. Papai fatasi mai, tai mafuta mai malo seifua. Tai mafuta mai fatu Sarah. Amen bi yelele. Amen. Amen bi yelele.
Ia malo fo ile on sa I malo le whafonga. Ia. Ai sa o le saunoanga fa tua flo. E toi mantua I fo ia pese a unga pese ia so ia I Samoa. Ma nei e sa wele mamanu le tua. Ia me foi na e avatu I foi vivi inga o le tua le tai au ma le tai au. Ia e fai fo I mavaila au fa le nganga. Yo tato nganga a me ne ina ia tato fei no foi pe tau mamafa I vivi inga o le tua I aso taitasi. Ia e mai e foi le ola fo ma li lingi mai e tamalo na alofa tu no I lunga ia tato a me ne. Ia malo lava le whafonga malo fo I le onsai nei tai au ia po nei fo ia so fo wa mene ia ia fo le anga le ma le lofa le tua fai fo ona tato au ia mai nei ia so fo fa so po fai ele so I fu ma le ola ia le o tato to I felo ai fia I fo I le nei tai au I le anga le ma le lofa le tua a mene ia nei tai au ia tato wo foi se tato talo mene ia tamavi ia la o fio faftai tamane ia so fo fa popo mai aso mato wola tamai le fai titi ala valo vi inga I fa fo ia tu la o fio ona lo lo fa malo wanga le ai mato o mfai e foi na mato to era fai fia mai nei aso fo ia o le vi inga tu mawatu la o fio na Yesu mato wali o mato talo mo le tu ai tama Amen, amen, tama. Ia, o te le whaangaloina le whatalofa, amen. Ia au foi ona o whatalofa atu foi I le pa ia foi mare mamalo se o tatou atunu o Samoa, amen. Ia, o te whatalofa atu I le au whaingaluenga pa ia, au whaingaluenga mamalu, au whaingaluenga totofi a le atua. Ia o lo whapenao na whawhalitulu ia foi I le neila lo langi I whata whaitau langa I fia. Ona o le tala le leia lo tātou li o Yesu Keriso. Whata lo whaatu I le ainga o whatua tua le tino Keriso. Ia o te whata lo whaatu foi ia la leo whaleanganga o malawa I lunga o pena ta whailangi. Fale tua foi ma o lato o sunga I whaife au lo whapenao na o uso foi ma tuanga ne pele le li o ano ma whanau I o lo lato fola foi le tala le lei I le aso ma le aso I o lo tau longo ma iei foi le upo le atua amene whatalo whatu le mai mo mai foi a woma pa anga foi nei por kalama Ia o te whatalo whatu foi I le susunga ia Mike Preta ma le whaletua ia Sarah ia ma le no whaalo ia e tainani le pa ia mawalunga le kalesia I manrewa ia o le vi inga e foi le atua amene ia au nei tai au ia e whapena foi ona tatou I le upo le atua ia e whai foi matai ala mo I tatou ia ai mai se foi o se oso whaleanganga I le nei aso ina ia tele ma tele se vi inga o le atua amen o le pei foi ona tatou iai pea I le mau le o le whaalatanga amen ia pei foi ona o talanoa atu I le au whaingaruenga pa ia le atua mai foi o lo latou o lava e whaitau le whianga pa ia le atua ia e tari tonu lo loto o sila fia o mafo I mau le whaalatanga ia tau fo ia le fola ia whapena fo ona o toe avatu ia whapena fo ona toe whaamausali ia atili ai pea le whaatua o tātou tangata Krisiano ia po tātou fo o le apa ia amene ia ele ngata fo I lea o le mai moa mai fo ia ma le whaafunga mai fo ia ai lātou o lo mafuta mai o lātou maota manawa
ina ia whapena o na whalau tele fo ile le tatou whatuatua lo tatou li o Yesu Keriso mana na whaoratanga. Amen. Pila o le mau o le Efeso e lua. Efeso e lua fai upo e valu ma le iwa. A wā o le alofa tūnoa, wa whaola inai o tau le whatuatua, e le mai ate o tau fo ilea, a o le mea wa fua ina mai e le atua, e le ona o ngā ruenga, ina ne mita se tas. A wā o le alofa tūnoa, wa whaola inai o tau le whatuatua, e le mai ate o tau fo ilea, a o le mea wa fua ina mai e le atua, e le ona o ngā ruenga, ina ne mita se tas. O le whaolatanga, peifo ia na o na whamanatu pia ma ia le mau lea a wawa whapea lava o na alofa mai le atua. Amene. Na ia awina mai eilu na alo pele e totas. Ina ia le whano se tasi whatuatua ia te ia. Ai maua o mai tātou le ola i whawhau. Amen. O le alofa tūnoa la leo o le atua leo wa whaari tino mai ilo na alo pele o Yesu Keriso. Amen. O le maulea e aunga umalava i le satau. Amen. Mana tua fo'i o le alo pele o le atua totas. Wa awina mai e le atua. E a fio mai e whaile tongi ola ma le taulanga a totua. I le mana o na totua. E whapena ona whaanga mahina. Ma whaamanga loina i tātou tangata sanga. O le ola lai whawavau, o le mea fua ina mai e le atua, e ala ilona alo pele o Yesu Keriso. Amen. O le mea na e whamanatu atua i pea, i aso taitasi, ma o whamanatu pea, ina i whapena ona taula pea lo tātou whatotua, ia Yesu Keriso mana na ngaruenga ma e ailunga sa tau. Amen. O ina e tatai e ilo tātou whatotua. Amen. O ina fo i te tui whapea e ai ia o i e lo loto. O ai e a ule tangata angasala o mali wai le ano le atua. Amen. E mawhau e tātou whapena. Wa ana lea lofa le atua i le lalolangi. I le awina mailo na alo pele e to atase maliu. Ai ona ua lofa mai le atua i le lalolangi. Matangata uma o le lalolangi. Lea na awina mailo na alo pele e to atase. E whaile taulanga ma le tongi ona ato atua i le mana o na toto. Lea lau a tatou manuia ona lea o le toto lo tatou ali o Yesu Keriso. Amen. Mai na sau Yesu e sui tūlanga ia tāua. Na afio mai Yesu e whaile le lenga. O le mea le au e tātou. Ona tātou whātua tua e lo tātou ali. O Yesu Keriso, amene, a wā o ia, na whaia le taulanga a totoa mo i tātou. Wai whai meitus pa ia, o tātou, o tangata unu ese, amene. Sa whai tātou mo fili o le atu, amene. Ai ua tātou I lalo le whaamalu o le atua malona ainga pa ia ona o le toto lo tātou ali o Yesu Keriso. Ia te awa ia le fola malo alu I le atua malo sa ili fo ilo na finangalo. E whamau lalo ilo loto I le atua. Ona o ai ia o le tangata anga sala o maliwai Keriso.
Amene tātou uma sa tātou iei tātou past po tātou tuanai. Ai ele whapio o talanoa atu whapio o se tangata atua i le atua. Ai ona ua tātou talia le atua. Tātou talia le whaalatanga o Yesu Keriso. I o tātou loto. O whapena ona wheliwa ina i le atua le tangata. Le mana o le anganga paia. Amene. Wa o tātou, ele mawhai o na sui, ele mawhai o na sui, ele stangata. Ele mawhai no usuia oi, tulo. Ai sui tātou, ele anganga o le atua. O mena tātou te mana tu natu wai, i aso uma, ma taimi uma, ma taulolo tātou whatua tua i a Yesu Keriso malana ngā luenga, ma ai lunga o sa taulo. O le alofa tu noa na o le atua i a tātou, o lona alu pele o Yesu Keriso. E tolu persona o le atua tama, le atua le alo, le atua le anganga paia. E pele la le atua le alo wao o Yesu le ana fio mai i faile whaarata. Le na maliu. Ai fe mai ia le whetarainga Yesu a ule alu. E le sa ule tasif sosoani o le anganga paia. E le mwhaila e tātou na wa ai. Ai o le anganga paia le o ia le na te whama losi mai tātou. O ia foi na te au maia me le lei to tonu o tātou. Mai Yesu o mea uma o te tautala e tautala tua ile anganga pai. E whama losi mai a tātou. Amene. O le sita tau mau. O le e peru e lua alona fai upo e tolo. Pes o le whaurutala ina o le mata upu lea o le apopo inga ia matua sa ili leola. O le fai upu e whapea. Pe sao whape fea i tātou pe a whaatamala i le whaulatanga. E matua tele. Sa mua i whetalaia mai ai e lea lii. Ona wha maonia mai lea. Ia i tātou e lātou sa whalongo ia teia. Pe sao whape fea i tātou pe a whaamatala i le whaulatanga e matua tele. Sa mua i whetalaia mai ai e lea lii. Ona wha maonia mai lea ia i tātou e lātou sa whalongo ia teia. Aua tātou te whaatamala i le vaitauli nei i le whaulatanga. E le toi e se taimi tātou te toi whaatamala i le whaulatanga. O le taimi nei o le tātou talia o Yesu Keriso e whai maari ina whaola i o tātou anganga. A whai o whaafonga mai fo i pe mai moa mai e le talia whaalatanga. Tātou talia whaalatanga. O Yesu Keriso, o le tātou awala le langi ma le ola e whaava. E le ise si o tātou awala le langi. Paua le o tātou awala le langi. O Yesu Keriso. Le alai whai me aua whaatamala. Ua o le whaalatanga o se mea e whapena o na. Se me matua tele le whaalatanga, mata ua.
e te taula na whaata ua e tangata le whaola tanga. O wai whaola tanga o Yesu Keriso. E taula na whaata ua e tātou le whaola tanga. Ma talia Yesu Keriso e whai mali ma whaola i o tātou o langa. Amen. O le tātou mau su lima. O le mua mua Ioane. Ma tā upu mua mua fai upu iwa. O le whaulu tala ina o le. O le ma tā upu le o Yesu le whaola. Excuse me, tuaroa. O Yesu le whaola e mafuta whaatasi mai o e a mio le lei. Ai whai mai whai upu e iwa. Ai a whai tātou te tau atu a tātou wangasala. E wha maoni o ia ma le ami o tonu. E wha maangaloai a tātou wangasala. Ma wha mamamaia i tātou i a mio le tonu umalawa. Tusinga i a Ioane lea. E wha maa losi mai ai i lau Cristiano. Wha mai na lama ai ai na tango i ai lima i le upu. I upu, no mai na tango i ai o lātou lima i le upu le ola. Wha mai o le atua o le malama lama ia. E le o se pongsa. E malama lama le atua. A whai foi o le e tātou te mafuta le atua ma ua tātou talia le whaolatanga. O tātou foi o tangata malama o le malama o le susulu mai i a Yesu e tauna wha malama i foi tātou. Amen. E tauna ona susulu atu ia tātou le malama o Yesu. Ia sulu mia atu ai le lalolangi i o tātou tangata pa ia tātou tangata whaolaina. Ia susulu atu ia tātou le malama o Yesu. Ina ia whapenana wa ai mai le lalolangi ia tātou tangata pa ia o lai susulu atu ai le malama o Keriso. Ia tātou wāmio. Ia tātou wāmio. O mea uma tātou te whai ai vi ia ele atua. Ia masusulu atua ai lona malama. Amen. Ia. Pe wha umatu foi vai aso lea ia tātou ia mau ia wasifuru walu mau na o suesu ea na o sa ili ai. Ia e pe wha umatu foi vai aso fu. Ia alofa o le lii. Ia ai pe o le upule nā fōi ia manai. Ma mau fōi nā wa watu. Ia e whape nā fōi o nā lui tau i nā ilo tātou mola whatua tua i le atua. E le lei fōi se tātou mori mau atu i se i le whauratanga. Ia e whape nā fōi o nā tātou maua se mau e whape nā o nā mau alunga i le vi ina o le atua. Amen. Ia. O le tātou whāsoa fōle nā nei aso. Ia. Ia manu te leina fōle nei aso le alofa o le ali. Ia ta māua i ule whāsoa lau whānau. Mamori atu le anganga le whāwhisa i tili la o fia o no lo alofa ma lo wanga le lei. O mwhai e fōi o na wha umaina nei por kalama i le alofa ma le whamaoni mai la o fio. Ta maula o talo nei tai au, i la tu umalawana mai mo, ma whaafonga mai, ma maafuta mai, ma lango mani nei aso ta ma whaamanu uia i la tu umai le suwafa manu malo o Yesu Keriso lo tato li wha. Mato li wha ola ina ia manu uia mea umata ma ona Yesu. Amen ma amen e tama. Ia, o te whatalo whatu lawa i
Ile ia huko tapua lii ayuta monano. Ia o te whatalo whātu I lau sunga le swafa man malo Yesu Keriso whaftai whatasi mai. Ia, o tātou whasoa whanane tai au amene. Ia tai tonu na wa mafu tātou fo ile nganga o le atua e whapena fo i ona tue ta tala atulo na whina ngalo. Whai loa atu le atua se mea I whalau tele ilo na vi inga. Ia e o te whaftai tele lava I sunga I whawhianga inga mo lato whaletua. Ia o te whaftai atu fo ia oa o te a kono mo lato whaletua. Whaftai atu I usam tuangane pele le ali o alo ma whanau. Ia ai maise fo o le au whafonga ma le au. Mai moa maneta e au ia o te whaftai atu. Whaftai lo tō wanga le lei, whaftai lo tō walo lofa I le atua. Whaftai le lango, whaftai le mafuta mai. Awa o te tari tonu o le suafa leo Yesu Keriso. Ua mafu ai le tō mafuta maneta e au. E wha maualunga ma maualunga I le vi inga o le atua. Ona Yesu. Manu te le ina ne yaso I le alofa ma le ana lei o le atua. Whaftai lau sunga pasta mai preta whaatasi mai. Whaftai lau sunga pasta nanai whaatasi mai. Whaftai fo I whaitua la lele a Sarah whaatasi mai. Ia whaftai fo I whaitua la lele a Flo ma futa mai. Ia whaftai fo I le sunga ia huko ne tae au ma futa mai. Ia manisi fo I wale lo ato la ato swafa ne tae au. Whaftai ma futa mai. So I fua.